Assalamu alaikum wa YouTube. Hande miɗen invité ɗo wiyeteɓe Esprit du Fouta. Mi weltani kadi ménageur maɓɓe on ko jaɓi invitation on yomba kadi hiɓe golle kono ɓe acciti haajuji maɓɓe ɗin ɓe notike invitation. Ok, joni haray lam falno yon présente jama on anda ko onon woni homɓe. Ok, en fait haray menen ɗo ɓe wiyata Esprit du Fouta 224 jooɗiɓe Dakar ɗo. Haray ati taw komi woni prési Esprit du Fouta 224 Alassane Tall. Haray kadi hiɗe wondi ɗo e vice prési on Ceerno Paykou. Hiɗe wondi kadi e takko men ɗo ɓe innamo Laay, oɗo woni porte parole. Haray kadi noon jiɗo la wawi jonnude taw vice prési on kankadi o wooda ko ɓeyti seeɗa hen. Ok, haray plus mi salminama kadi mi weltanoma kadi mi weltano kadi manager amen moƴƴa ko tawata kanko waɗi sabu ha mi wawi arde ɗo. Haray toujours komi woni Ceerno Paykou ko woni yesso tawi kumpa ɗon andi. Haray komi woni vice président Esprit du Fouta 224 on. Haray toujours an kadi mi weltanike mo moƴƴa ko wawi min noddude ɗo ha mi wawa kadi arde ɗo e hawre jam moƴƴere. Haray mi présente arayno ɗo kadi porte parole amen on kankadi o wawa ɓeyde ɗo seeɗa kankadi. Ok, mi woni Laye Brise, porte parole Esprit du Fouta 224 on. Mi hiro kadi wonɓe ɗo ɓe fof weltano kadi wonɓe darde chaîne YouTube on hay goto accaka sina accuɗo remmu. Haray kadi min falno andude ko honnum addi Esprit Fouta. Haray kadi min falno andude ko hande sayi Esprit du Fouta créa. Ok, haray groupe Esprit du Fouta o créama ka 2021 ɗo, ka début 2021 Esprit du Fouta 224 o créa. Ok, haray kadi prochaine question min falno andude ko onon ɗo tum woni Esprit du Fouta walla no woodi woɓɓe goo kadi ɓe tawaka taw. Ok, haray toujours mi jaɓatoma on question ma ɗon ko en fait haray Esprit du Fouta haray meɗen duuɗi woni ko minen ɗo heɓi tan argol quoi kono meɗen duuɗi. Ok, merci. Haray kadi prochaine question miɗo falno andude si tawi rewɓe no ton e nder groupe on walla ko non. Wawa bien sûr meɗen mari rewɓe busiyino ga quoi. Haray kono ko rewɓe hande e goto wawali hettade quoi en fait on faami ka haray ko minen ɗo wawi hettagol haɗa tawe affaire on quoi. Haray kamɓe ɗo wawali hettagol kono meɗen mari rewɓe guykanno ɗon. Ok, haray kadi mi arta ɗon e président ɓay on inni groupe on koye 2021 créé ɗon mo bio créa ko théâtre ji jelu jouɗon taw. Ok, haray en fait bi ka 2021 ɗo min créé groupe on min wawi heɓude film ji 4 jouaɗi quoi. Haray ɗin ɗon film ji 4 min wawi ɗi joude. Haray kadi film ji ɗin ko meɗen wawi andude ko honɗi e honɗi jouɗon taw. Bien sûr no wawi andude ko film titre jiɗi miɗo wawi on haalande. Premier film on ko Kikala Yolo Yaala, titre on ɗo wiyete. Deuxiéme on ko Gorko Fenowo. Troisiéme on ko Jalousie. Quatriéme on haray ko fi Ramadan Soumaye on ko on sakkita jouede nini ɓayɗen andi Soumaye on neɓali ko gasi. Ok, d'accord. Haray prochaine question miɗen falno andude tournage ji mon ɗin ko no woniri, financement no ɗuuɗi walla ɗuuɗa. Bon en fait alhamdulillah rabbil alamin wiyete no yomba par ce que financement on meɗen wakkili ménagère amen on kadi no wakkili haray soñdiano e nder mum seeɗa mais alhamdulillah rabbil alamina ko wakkilare ko kaafa Allah ka mettata haray ko ɗum woni programme mum on quoi. Ok, haray kadi prochaine question meɗen falno andude ɗi titre ji mon ɗi jouɗon ɗo ɗi fof ɗi hewti walla. Ok, donc haray miɗo welti saabu ko landiɗa on question ɗon kon par ce que haray buy kadi no humpa haray wano premier film on ɗon min jouimo ha mi waɗimo à suivre ko continueteɗo si Allah jaaɓi quoi. Haray noon ni kame woni ɗo ko hombo men hikkitata ɗo kontingol ngol haray ko Gorko Fenowo on par ce que yimɓe men busno landade men Gorko Fenowo on par ce que ko 3e partie men haaɗi haray on ɗon men continuemo si Allah jaaɓi. Haray noon oɗa Jalousie on ɗon ko esquete men jouyi mi waɗi on ɗon fin ɓayɗon andi hari wonɗu no waɗi ha kadi Gorko Fenowo on
addi ha tawi ko mamen aretamo annatandan ko tawi ko ɓay suumayo hewti ko mamen zuwana jama o min holla ɓe jama o neɗɗo honno comportoto ka suumaye e ko yiɗon kon rek ko noon hiɗon andi par ce que hiɗo zuwa. Ok, d'accord. Halay prochaine question meɗen falno andude konno wi ɗon e sénégalais ɓe abonniɓe e page on. ok toujours maa ngi nuyu yëpp tamit di sant ñëpp sénégalais yëpp yoo xam te ne dañoo abonné suñu page YouTube Esprit du Fouta 224 di leen wax ni am na yeneen film yoo xam te ne ñu ngi koy waajal incha allah rabbi yoo xam te ne ni yéen ñëpp di ngeen si mën a gis seen bopp mooy lan parce que en généralement si suñu parole ay pulaar rek lañ si ëpp luñ si utiliser maanaam si gàttan daal am na yeneen film daal yu ñuy waaj a def ni incha allah si kanam yoo xam te ne yéen ñëpp di ngeen si mën a gis seen bopp. Halay kadi prochaine question lam falno andude konno wiye ton ɓe abonniɓe ka chaîne mo YouTube. ok haray toujours on question noon kay welila moƴƴa haray toujours komin intaɓe kon tum haray meɗe weltaniɓe moƴƴa par ce que buyno ɗo sa si men inniɓe ko 2021 ɗo ɓen créé chaîne amen yiɗɗi kon ɓe hoolotako par ce que minen sa affaire on ko surprise ardiyami wallahi haray meɗe weltaniɓe abonniɓe toon ɓen fof meɗe welta jama no abonade no darde kadi moƴƴa haray ko minta ɗum koɓe ɓurtu kadi courage ade ɓe abono moƴƴa hara ɗa way abonade hande yaa ko welma janggo ronka yiide ko welma haray tawi tum men so wi toon ko tawata welali woɓɓe haray wataɓe décourage o yoɓe continue tout koɓe abonni koɓe partage ɗe ɗum no liyanji ɗi peut être no ñande go kadi no wawa wonde komin waɗa ko weltal par ce que komin paygoy kono min woni jokkirɗa affaire o min ko noon esprit o woni uɗɗitorade haray meɗe weltani on fof sa daari tungo maw yow abonoɗa ɗum ɗo bonnantama hebbintama téléphone sa daari abono haray ko ɗum en tajama et puis partage on kan liyanji ɗi haray so nani menen ko ono haray kala yiɗɗo men walla yiɗanɗo men famɓe amen ɓen fof haray meɗe weltani on moƴƴa minen turi on ko yon abono walto ɗon men par ce que so yi meɗen golla ɗe golle kadi ko saabu mum minen tum si tawi ko minen golta daara haray wawata wonde ko saabu wonɓe men darde ɓen ko saabu ɗum ne woni gollande haray meɗe weltani on moƴƴa haray toujours ko minen woni Esprit du Fouta 224 haray lan tori kadi jamma yo wawa abonade kadi ko page an ceerno paygo e ka chaîne amen YouTube Esprit du Fouta haray ɗon salmina welta merci beaucoup. Ok, d'accord. Haray ɓayi émission no lannude lannay joni haray meɗen falno andude ko honno feeton feƴƴiri ka Esprit du Fouta welno walla? alhamdulillah rabbil alamina o landi ke question mo gandanɗa hoorema ko marɗo mana wallahi fetto o weeli moƴƴa noon wallahi fetton o siga makko hari heɓaki haray groupe on fof wawno assistude jama o weltodirana yafodirana ɓayɗen andi si fete hewti koyo jama mo ondir figue jaale. Ok, joni Esprit du Fouta haray meɗen welti ko jaɓuɗon invitation on sattinali hay seeɗa mi ari men inno invitation accuɗon affaire ji mon ɗi fof arɗon notiɗon invitation franchement min welti ok haray kadi konno wiɗon e ménagère mon on. ok haray toujours on question ɗon kay welila moƴƴa haray ménagé amen on haray on kiɗi meɗe weltanimo moƴƴa haray ko wiyete Yero Ba Lemiro haray meɗe weltanimo mo wallitade men affaire on kankadi ko ni tungo yiiri men o tawi komin watta kono welamo o noddiri men ni mo wallitade men e mum affaire filmage e ko jouete par ce que ɗum ɗon kadi ko ɗum ɗo woy sattinande puyɗo on heɓgo cuuɗi ka suwa walla ɗuma minen noon alhamdoulillah ɗum ɗo koyemo daranade ɓe filmage montage foppo dal imo walliti men imo yurmini men haray meɗen tori Allah yo Allah acci ɗum men e makko ha ɓooya juuta inchallah. ok ɓay haray temps ji ɗin juuta on acci activité ji mon ɗi fof notike haray meɗen weltani on haray min wiide on inchallah min invité on ko aroyta si Allah jaaɓi inchallah meɗen wiide yo yimɓe yaw abonnoya chaîne maɓɓe on ko payi koye markoye talent hikoye laawol inchallah haray koye yaw abonno ɗon e chaîne YouTube maɓɓe on si Allah jaaɓi big up.